Ang atong ebanghelyo, kung imagino nato ni siya nga kita maoy gikaatubang ni Kristo, karon ba kita dinhing nanimba nya nay mokalit og anhi dinhing batan-on nga pobre kay ignaong, kahibaw jud kag kinsay ginikanan, kahibaw sad ka nga wa gid nay grado, nya mokalit dayog ingon, ako mao ang anak sa Dios, ang motuo aning akong isulti karon di na gyud mamatay. Motuo mo? Nya iya day kong pahilomon, Padre, ayaw na pagwali diha kay mas labaw ko nimo. Saman, motuo mo? Na lingo-lingo. Di ba? Maglison magani tagtuo sa usa ka pari nga moanhi dinhig kalit nya wa ka kaila og ipadala ba nas obispo mo usa impostor bating ni paria unsa nakagyog kaila gyud kag diin asya gikan ay sila kahibaw man sila diin ni siya gikan stilag mo kalit og ari diri nonoy kaning taga-Sasing ba kaning taga-Sasing boys nato ba nya moanhi din mo barog di pader ibaw ka nga labaw pa ko nimo ug maminaw kas akong pulong makuan gyud ko di na jud ka mamatay nya wara bay laing pulong ni mga bata pader paklans pader 20 wala ba na ilang pulong pader snacks ana mo na ilang kasagarang pulong anya motuo ka ko ana nya kahibaw jud kog diin sila gikan lisod no lisod mo na si Jesus imbis nga dawaton siya sa iyang panahon ba gibato hinoon siya gisalikway og niinding gyud hapit na kita moabot sa atong selebrasyon nga gilansang gid siya sa krus dili sayon ang pagdawat sa pulong sa Ginoo kay kining atong kaugalingon nga limitado kaayo in quotation ba limited ba dili katugkad sa lawom nga kamatuoran kusog kay ni siya mo reklamo basta din siya katugkad unsa may angayng buhaton kinahanglan nga moangkon ta nga dili nato matugkad ang kabubut-on sa Ginoo kana mo importante mo na si Abraham sa atong unang pagbasa miduko sa iyang ulo mihapa ato bangas Ginoo kay kahibaw siya nga labaw kaayo kanako ug unsa may saad sa Ginoo niya sa timan ini ha ayaw nig tugkara saad ko ninimo ayaw nig sabta tuohi ni kay di jud ka kasabot ani nga sa imong katigulangon karon ilisan nako imongan gikan sa pagka-Abram himuon ko ng Abraham kay mahimo kang amahan sa dako nga kaliwatan mahimong mga nasod ang imong kaliwat ug mahimo pag yung mga banggiitang hari sa kalibutan ang imong kaliwat nya nag-edad na kag 90 anyos wa pagi anak bisan usa motuo ka na pero si Abraham miduko sa iyang ulo og mihapa sa Ginoo mao nay sakto di ta kay magsigig analyze siging analyze hangtod sa sige natong analyze din hinoon gid ta katugkad hangtod mo ingon na lang gid ta di na tinuod oy binuang nang iya tanawa unsay gisulti diri sa mga Hudiyo karon natino na gid namong giyawaan ka nabuang ka di ba kay magsige man gud tag tugkad di man ta katugkad ana ako bitaw kanang kada nako humili diri sa ilo alang ko mo kumpisa lang gyud ko ninyo di man jud ko magpreparar igo ra jud ko mubasa sa ebanghelyo nya man malandong ko didto sa mga pagbasa tanan mamalandong ko night before ini kabuntag nya moingon ra jud ko Lord magmisa man jud ko ron mosimba sa kus akong misa ikaw lay humili ako lay sulti ana na ikay humili ako'y sulti o di relax kay kustanan wa ko'y gipreparar kaning akong ipang sulti dinhi nga palit mog slot dili man na ako iya man na
Bitaw. Nya kung mutuo mo ana, sus, wa mo'y kamatayon, oy. Adi mo mutuo? Kana, og mutuo lang gid mo ana, pero magsige mo gid, kapoy sig palitan ng slot. So di mamatay. Kato ganin ni palit niya 500 ka slots nga tag 1,000, patay man gani. Na, og anaon ninyo pag-analyze, kutob ra kita diha. Musangko kita sa pag-reject sa maong pulong. Kanang moingon ko ninyo, ang mopalit sa slot, malangit. Ana, di man na ako, God. Sa Ginoo man na. Kang San Vicente Ferrer man na, nga tuan na ros kiliran sa Ginoo. Kang Mother Mary man na, kanang moingon ko, palit mog slot para sa kapilinya. Karon natukod man yung kapilinya, na consecrate na. Nindot na kayo nga Pilgrim Center. Kang Mama Mary man tong pulong, di man to ako. Ako lay tigsulti. Mao sa na nga ug unsa say i-donate nganhi bahin aning ato mga slot, di jud kumukuha bisag 1 centavo, ihatag gid anak ko simbahan ug unsa say gusto sa Ginoo nga pahilunaan ni ana. Kay maikog man ko kay siya may gasulti. Apil na gyud mga kolekta wa man kumukuha ana. Nalang ko stipend. Ay ako unsa nang katungod tingali nga mudawat sa kong stipend, di ba? Bisan pag gani ang akong stipend, ako pag nang ibalik nganhi sa simbahan. Kaya nga naman, nituo man kong giingnan ko sa Ginoo nga, poverty, maoy imong kinabuhi, paria ka. Pagpakapobre, aron madato ang imong parokya. Matanawa karon, di ba? Arang-arang na gyud pagkabutan atong parokya. Karon pasalamat ta. Ang ato ditong gi-expand nga lugar kanang atong parkingan na asay nihago nga atong mga igsuon nga generous kayo na nagisugda nagispalto. Mahuman ko na karong adlaw tong iyampo nga di mag-uwan aron hapsay kay ta dinhi mo gamit karong pista pohon. Di pakpakan nato ang Ginoo. Nindot ana. Hinaot unta nga ang tanang nagtrabaho diha ni overtime gyud gabi tagaan unta guway sukod nga grasya sa Ginoo. Tinuod ba na? Tinuod gyud na. Kay gatusan kapilo ang iyang ihatag. Mao na si Abraham mituo niini og napamatud-an gyud ni Abraham nga tinuod kini. Og nahimo gyud siyang amahan hangtod karon siya mo'y amahan nato sa pagtuo. Mo nang mosunod kitang Abraham di ta magsigig analyze, mosunod sad ta sa simbahan. Karon umaabot ng eleksyon sa atong nasod. Unsa may gitudlo sa simbahan? Dili ang pagpabor sa partido. Naa gani taga simbahan nga mohisgot og partido, buangon na. Di na siya tinuod nga mensahero sa Ginoo. Unsa may tinuod nga baruganan sa simbahan? Atong pilion ang gitudlo sa Dios. Unsaon man pagkahibaw sa gitudlo sa Dios, mopili ganita magampo gid ta. Mangayo ta og enlightenment sa Ginoo. Haron inig paminaw nato anang ilang mga diskurso nga naa diha sa social media or naa sa ilang mga rally, maminaw ta nila. Mangayo tas Ginoo og lamdag, Lord, mao ba ni siya? Parehagod anang kabong mga babae nga mga dalaga og naay manguyab ninyo pag-ampo san mo ayaw mo nang kilig-kilig. Hala ka gwapo, hala ka matsu, hala idol nako, idol ludi na maludan gani ka suka-suka gino ka. Ludi ko no, ludan na yon. Di man mag-ampo. Lord, unsa man ni mauna ni? Love bang kay nako siya, mauna ni? Musa na kami mga pari. Huwag na siya mag-text-text na mo niya. Ludi sad kaayo. Mayingon sa mi, Lord, biyaan yung pagkapari. Lami man kay ni Lord. Ang sama ni, undangon ko na ning akong chastity, kani akong celibacy. Mag-ampo tas Ginoo. Mao na ang maampuon nga butante, kung kitang tanang mga butante maampuon ta, makapili pud ta kay daghan man kay ni silang mga kandidato na aman ani mga Dios no na sa yawanon na sa murag di kay tantong yawanon na sa di kay tantong Dios non makapili ta sa sakto dili mo ending nga nag-away na ta unya ang mapili sad nato ato sang respetuan
Ang gahom sa Ginoo mo itong tuhuan nga maoy ni daog. Ug atong tuhuan ug atong suportahan ang mudaog sa eleksyon, dili kay punayag daot tungod lang kay wa mo daog ang atong gibutaran, magsige na tagdaot sa nidaog, binuang na, di ba? Unya nahitabo ni sa atong nasod nga ang mudaog sa eleksyon lokal ug nasyonal girespetuhan sa mga nangapildi. Nahitabo wa naipipila. Congratulations, nakakita mo kandidato nga napildi nga nisuporta sa iyang kaatbang. Naamoy na ilhan? Ug naamoy na ilhan kanang tawhana wa na nay kamatayon kay gasunod na siya sa Ginoo. Kana bang mo suporta, muabag sa iyang gisuportahan or sa iyang kaatbang sa una? Oy, ang nahitabo hinoon karon, away to the max. Ngano man, wa ta maliwat ni Abraham ga sige ra gitag analyze, ginamit ang atong limitado nga kahibalo hangtod na lang hinuon mga suko na lang ta, magsige na lang tag yaw-yaw, hangtod ang simbahan ato ng isalikway, din aginon mabati si Kristo, mutago na si Kristo. Muna diri sa atong kuan ebanghelyo, mitago si Kristo og mipahilayo, kay di naman pabinaon ang iyang tingog. Si San Vicente Ferrer nagpailob sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaning pagpailob sad ato sad ning grasya. Pailob ba? Ay lang sag pamugos. Na, di magita paminaon. Pras nako karon, wa pa manggid mahurot ang slat. Pailob lang ko. Di ba? Pila pa may atong halin karon, daghan pa man. Ako lang ning i-announce kay may nang makaibaw mo. Kung sa rally, asa kuan ba sa akong wali. Ang atong halin sa paras pista ni abot na sa atong SOS-BF ni samot ni abot na og 6,261 slots. Pakpak. 1,739 slots na lang ang nahibilin. Mahurot ka ni karong Sabado. Pista naman ginato. Hurot niyo eh. Tuo tana og di sa ni mahurot extend. Adto tas Holy Week ko to. Si Harog wa gyud mo ipuasa diha, ting puasa ko na ang Holy Week. Di sa ato pa mo fasting ka, mo abstain. O di ang inyong gi-fasting o gi-abstain panahon sa Holy Week, ipalit og slot. Ini ka Easter Sunday, mag-rejoice ta oy, makaingon ta, yes, horot gyud. Easter celebration gini. Ana. Tanawang inyong mga naong wa gyud mo uyon. Nya sa ato sang dopes, sa atong kaning kuan dinhi, sa atong mga para sa atong project, sige magitag project ani, 1,267 slots na ang nahalin. Papakyapo. Ugma, manghatag unta ta sa atong bugas, kadtong tag 5 kilo, nya kay mura mag-apiki kayo, kay naatay Grand Motorcade ugma alas 8:30 sa buntag ngantanan gyud mga kapilya mo apil. Grand Motorcade yan napagitay foot procession ugma nga mulibot ta diri gamay ngadto padong sa Kurba nga padong sa Limugmog ana lusot dinhi ika-alas 3 sa nasapon. Ang Grand Motorcade tuyok alas 8:30 buntag. Nya ang atong misa ugma nga nobina ikaduha alas 11 na sa udto. Na diha atong schedule, tanawa lang yung des gawas. Ako lang ning gipahibalo kay ngano man murag mo'y honghong sa Espiritu Santo no nga ay sa panghatag og bugas kay kinsa may mudawat ana kinsa may mohatod nga mag Grand Motorcade man. So sa Lunes na ta manghatag sa atong 2,500 ka mga packed rice. Sa Lunes na ta mohatag. Nya napaggilamdag ang Espiritu Santo nako, manghatag ka nga upat pamanggani na kasako, 40 pamanggani na ka-packed rice ang imong nadawat. Unya manghatag kag 2,500. Asa man ka na mangita ugma. Na hangtod pa ta sa Domingo mangnawat og mga donations para sa packed rice. 5 kilo. Hatod mo din 5 kilo packed rice. Hangtod nas Domingo, Binditas Lukay.
karong Domingo, ha? Haton mo dinhi. Na ato nang dawaton kuwangan pataog mga 2,596 ka 246 ka sako nga tag 5 kilo packed rice or 2,460 more or less ka 5 kilo packed rice. Nganong ato maning gibuhat tungod kay mituo ta nga ang atong mga kabus nga mga kaigsuunan, kabus nga mga pamilya dinis atong parokya, nining upat ka barangay, San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban nga mga barangay, mao ni sila ang naghunghong nato karon nga gigutomi. Gusto sad ming moambit sa inyong kalipay. Dili mi makaanha kay bisan ganig pamliti wa mi. Wa gani mi hapit bongbong sa among balay. Ang among lungagonon mangarga o sa mi, muak-buak o sa mi anang mga tukog haron among ibaligya. Ana, arang-arang mamudihang paria mo kay inigdupa ninyo na mamoy sudaan sa lamisa. Kami diri pagbas init sa kainit una pa may makakaon. Una nibati ko ana kay ako sa nang kinabuhi sa una pero karon dili na kaluoy Ginoo. Kutob nag-edad ko 23. Pag-graduate na ako sa college 23 anyos naman ko ato. Diha ko nakatilaw-tilaw og musinaw ng akong simod kanunay. Kana bang naanay mantikaon nga makaon pero sa una gikan sa usa ka tuig hangtod gyud 23 adlaws minatay ra gyud og pista klaro kay musinaw diri. Unang hasta ng lubot sa sardinas kanang sardinas banglatang ukban linuan pag ginagsabaw kay ibubo mag-ilog pag ginusahay ako na sadto nga lay ako kay naapagi baho sardinas hasta nang namilit anang giukab ni papa ing ana adnaon pag ginastudlo hangtod mga samad lang noon ta anang kuan kay tilapan gyud pero karon pero maminaw tas Ginoo og unsay iyang tambag ambiti putong imong giagian sa una kay napamaydagan dinhi sa atong parokya mga 2,500 more or less ka pamilya ang naa ni anang maong kahimtang or duol-duol anang maong kahimtang labi na gyud karon mao na manghatag gid ta. Hatag mo wa mo'y kamatayon, di mo muhatag patay mo. Mangluhod ta para sa atong nobina.